Shalom, sameton titiang sane kesinggihang turwangiang titiang. Para pemirsa program Suluh Galang Kangin ring DJJ Malinggih. Punapi gatra sameton sarang sami. Ainggih, dumugi ring galahe sane becik puniki. Iraga sarang sami kapaican sih pitrasnan tur paswecan saking ide sang aji sane nuntun kauripan iragane. Rahajeng semeng, dumugi manah sameton sami gargite, tur sumringah nampi sabda dharma wicare sane pacang kawedar mangkin. Inggih, murde dharma wicare sane pacang kabawasang ring galahi puniki, inggih punika kewang sulang ring sajeroning Kristus. Niring sadia tur sayaga nureksain manah, ngulati cahya galang kangin ring sajeroning telenging jiwatman iragani. Ainggih, niring mangkin nureksain manah iragani, sutrepti ngerastiti ring ajeng ide sang aji. Niring ulemin roh suci, mangdani nagingin panyingakan rohaning iragani, tur nugrayang titiang mucarang pengastawi. Duh ide sang aji, sani malinggih ring kadiat mikan suci. Matur suksema antuk panugrahan sani kapai cayang. Titiang ulemin roh suci ni, mangdani nagingin manah titiang sarang sami. Mangdi sabdini puniki, dados suluh sani nyuluhin margi kauripan titiang. Ledangang ide nuntun titiang, mangdani katangiang tur kawang sulang ring sajeroning sih paswecan Kristus. Amin. Dharma wicari puniki kaketus saking cakepan suci Alkitab, kalih Korintus pausan 5 ayat 17 sani mabaos. Yeni anaki sampun matunggilan ring ide sang Kristus. Ipun dados manusia sani anyar, sani lawas sampun icau, tur sani anyar sampun rau. Nah, sameton sareng sami. Punapi tegesipun kewang sulang ring sajeroning Kristus puniki. Sering pisan sajeroning kauripan ring Madiapade puniki, irage merasa uyang, lesu, tur kelem ring telenging pikobet sane baat. Kauripan ngulati pengupa jiwa miwah panca indriya sering ngawinang manah iragani layu, rumah sebaat, nyantos lali ring hakikat jiwatman sani suci. Suyaktinipun nalika iraga kakelem antuk dosa lan pikobet jagat, kauripan punika dados monoton tur kelangan arah. Nanging rasayang je, ide sang aji nenten nainin ngalepasang iraga. Kawang sulang puniki boya jewantah nguwah parilaksana ring jabayan kawanten. Nanging taler ngentos sing jiwatman iragani antuk roh sani anyar, sani kaajegang tur katangiang malih melantaran sih kasucian ide sang Kristus. Rasayang je, kauripan sani durung kawang sulang punike sakadiwit kayu sani layu ring masan panas. Kerase tuh tur aluh bahka tempuh angin. Nanging rit kali paswecan ide sang aji nyiramin manah iragani. Wit punike mawali nguningin toye kauripan sani nuntun jiwatman iragani. Punike taler kadikramani sani kakelem sajeroning peteng rem-rem, kalulut antuk sih Kristus sani dados cahya galang. Angih, ide sang ajinya dia negen sakancan pikobet manusani sani percaya, kepahitan lan pinungkan sanini bening iraga. Kawang sulang sajeroning Kristus tegesipun iraga ngawit malih madasar antuk pangampunan, katuntun antuk sih tresne sani ninten madue wates, tur kaajegang dados manusia anyar sani madue pangajap-ajap sani urip ring sajeroning Kristus. Inggih, nyiring mangkin metangi saking kahanan sane sungsut tur lesu punika. Suyaktin ipun yening iraga sampun kawang sulang sajeroning Kristus, parilaksana nyabran rahina patut nyih nayang kahanani punika. Sampunang malih kagulung antuk rasa egois, sengsara utawi dengki majeng ring semeton. Ngiring ajegang indik ngampunang, mapi tresne tanpa milih-milih, tur madasar manah las karya ngewantu sapesire jasane nandang kesedihan.
elingang je semeton. Rikale iraga purun pasrah, tur nyerahang sakancan pikobet ring ajeng ide sang aji. Ring irike, sih pasuecane pacang nyuryanin sakancan pakaryan miwah pabaos iragane. Ngawinang iraga prasida dadu suluh miwah tasik ring sajeroning sasami. Dumugi sabda galahe mangkin, preside dados usade ring sajeroning kauripan iragane soang-soang. Ngiring mangkin nguncarang pengastawa panyingep, mangdani ide sang aji mai cayang merte tur kerahayuan. Duh sang aji sani astiti baktining titiang. Titiang ngastawe yang semeton sani mangkin nandang pinungkan ring angge sarire, mangde kapai cayang tambe, ketegohan, miwah kesegeran. Titiang ngastawe yang semeton sani sungsut, santukan pikobet ekonomi miwah pikobet ring sajeroning kulawargi, mangde kapai cayang margi sane galang. Tan lali titiang ngastawe yang pemerintah miwah kerama iragane ring Bali, mangde satati sutrepti, praside ngajegang jagat Bali sane asri tur rahayu. Ring sajeroning parab ide sang putra Yesus Kristus, titiang ngastawe. Amin. Matur sukseme titiang aturang ring para semeton sareng sami, sani sampun ledang miragiang program Suluh Galang Kangin puniki. Dumugi pasuecan saking ide sang aji, satati nuntun margin iragani sareng sami. Rahaja, Shalom. Para pamiarsa sinamian sane kusuma yang titiang, wantah asa punike, sabda sane prasida kawidarang, dauh semeng puniki. Dumogi pasuecan ide sang aji, sih kapitresnan ide sang putra Yesus Kristus, miwah pasawitran sang roh suci, setate ngemertanin semeton sinareng sami, saking mangkin ngantos selawas-lawas nyani. Amin. Matur suksema, ide sang aji micemin kerahayuan pabuat iraga sareng sami. Shalom. Semeton pemiarsa channel Suluh Galang Kangin. Yening semeton ngerasa yang pican ide sang aji, malarapan antuk sabda sane kawedar ring channel puniki, rari sang bagiang ring semeton lianan. Dumogi ipun taler pulih amerte, tur ngerasa yang kasukertan saking ide. Suksma.